Mbica ihuritwo kuma ndege iguru ironania migunda ya aikari ya kaunti ya Tana River iyuritwo ni mai. Ni muiyuro uyu ucungiriirie gicunji kia 70 hari igana kia aikari gutuika matingiamukira motungata ma ukui kana ukinyaniria. Gugituika ati family citanyiheire 1000 ni ithamitio thiini wa ugwati uria thirikari ya kaunti ya Tana River auga ndingihota kuucariria kihonia. Na aria matigarite magituika ati magumirwo ni wagi wa mai matheru ma kunywa na ma kuhuthira micini yao, na ni mekubatara uteithio wa irio kwa ihinda ria mieri 6 yukite. Gukinyiria muthiaini wa kiumia githiru, kiama kia mutharaba mutune ni kiaugire ati andu matanyiheire 112 ni makuite kumana na mbura ino iria iraura guothe bururi-ini. Family imwe ta icio iracaka ya ikuũ ici ni family ya Moses Kimani thutha wa mwari wa nyina wao guthiririo ni mai akiuma wira mwena wa Kiserian county ya Kajiado. Alikuwa anatokea job, akienda kuvuka yeye maji ikakuwa mingi, akaenda naye. Saa venye tulimtafuta asubuhi tulipata chondo yake huko chini kwa maji. Riu family ino hamwe na andu a itura ikoretwe gietha mwiri wa mutumia uyu damu-ini ya Kiserian, makiuga ni maronire kiondo kiria arari nakio damu-ini ino. No undu uria uramaracaria makiria ni ati thirikari ya kaunti ndirira matumira athambiri a gwetha mwiri ucio. Tukaenda tukaripoti kwa Kiserian police station, tukaambiwa wanashughulika, wanakuja wakaangalia, lakini kutoka siku hiyo Friday asubuhi wamekuja leo tena wakaangalia, wakasema tusiingie kwa maji, ni mingi sana. Tumeanza kwenye aliendea, tukatafuta all the way kutoka hiyo barabara yote kwa ile kichaka, kwa hiyo manyumba, kwa nini huko, kwa hiyo mahindi. Sasa ndio tumefika hapa ndani, lakini kuna pahali hatuwezi ingia, kuna mashimo ndani, kuna kware. Sasa huko ndani tuwezi ingia sisi, we are not divers. Wanagi wa mbura ino to ikuũ tu urehete, no ni hamwe na guthukangia irio na guthereria mahiũ. Handu-ini ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.